Mbifuriza igitondo cyiza bakunzi ba Mutarama TV, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, bakomeje kubana natwe ndetse n'abakomeje kudukurikira muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro byacu tudahwema kubategura ndetse no kubashikiriza. By'umwihariko reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza, nkomeze kubifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Turagarutse rero muri kino gitondo kugira ngo turebere hamwe amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara cyane cyane agendanye n'ibikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aho tugiye gutangira ku makuru rwose akomeje kugenda avugwa. Muri aka kanya muranyemerera nibande ku makuru avuga yuko mu mujyi wa Goma haba haherutse kugabwa ibitero biremere cyane, ibitero byaba byarahitanye n'ubuzima bw'abatari bakeya. Ni ibitero byamaze kwemezwa n'umutwe wa M23 ugenzura uyu mujyi ufatwa mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo ni mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka wa 2025, aho baje gushimangira ndetse banavuga yuko ibi bice bikomeje kuberamo by'umwihariko intambara, aribwo bari baje kwigarura nyine muri iki gice cy'umujyi wa Goma nyuma yo kuzamuka bafata n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Aha rero haje kubera urugamba rukomeye cyane nubwo ingabo za leta ya Kongo zavuye, ariko bivuga ko zigifite umugambi wo kugerageza kuba zahigarura cyangwa se zahisubiza. Turagaruka muri iyo pasi y'uburyo yagenze, ariko kandi muranyemerera nongere ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se kubikomeje kugenda bigaragara cyane cyane n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira naho hakomeje kuvugwa amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa, cyane cyane amakuru agendanye na gahunda zigendanye no kuba ari ahantu naho hamaze iminsi havugwa ko haba haherutse gufatwa cyangwa se haba haherutse kugabwa ibitero biremere cyane muri Uvira. Ariko kandi hari icyo uruhande rwa leta ya Kongo rurimo gutangaza cyangwa se rwamaze gushyira ahagaragara mu rwego rwo gutanga umucyo ku bigendanye n'ibyo bibazo cyangwa se ku bigendanye n'izo gahunda. Muranyemera rero ngaruke no ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda agaragara. Nuko mwese mbasuje kandi mbifurije ibihe byiza, mbifurije gukomeza kumererwa neza, mbifurije gukomeza kubana natwe. By'umwihariko niba uri mu Rwanda nkwifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Turi kuwa kabiri ku itariki 26 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Mwese reka nizere ko mumeze neza. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano rero kugira ngo ube wa mbere muzajye badukurikira kuri Mutarama TV, utanga igitekerezo ukandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zanyu. Twibanda kuyagezweho ari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano rero, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze rero kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Reka turebere hamwe akomeje kugenda avugwa. Umujyi wa Goma guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo ni mu kwezi kwa Mutarama, nibwo watangiye kugenzurwa n'uyu mutwe wa M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda igaragara. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda tugeraho agaragaza yuko uyu mujyi wa Goma nubwo haje kugaragaramo ibigendanye no kuba ari ahantu hakomeje kugenda hashakirwa amahoro n'ituze, ariko kandi byakomeje kugorana ku buryo kugeza amagingo yangaya hakomeje kugaragara ibibazo bigendanye n'umutekano. Icyakora uyu mutwe ukomeza gushimangira ko ibibazo bigendanye n'umutekano muke bikomeje guterwa n'uruhande rwa leta ya Kongo, kuko aribo bakomeje kuhaga ibitero. Nk'ubu tuvugana hari amakuru aherutse gushyirwa ahagaragara n'uyu mutwe ashimangira ko haherutse kugaragara ibitero biremere cyane, yemwe byanahitanye abasivile, ariko kandi akaba ari ibitero byaje guhagarikwa mu buryo bwihuse n'uyu mutwe wa M23. Amakuru yandi akomeza kugenda ashimangira ko leta ya Kongo igikomeje umugambi wo kugerageza gushaka uburyo rero aha hantu hakwasubira muri aya maboko cyangwa se bahisubiza. Ariko kandi ku ruhande rw'uyu mutwe nabo bakaba bagikomeje gutsimbarara, bakagaragaza ko bizagorana kugira ngo iki gice babashe kuba by'umwihariko bagitakaza mu buryo bukomeye cyane. Ibi byose kandi bikomeje gutuma benshi bakomeza gushimangira ndetse banagaragaza neza yuko iyi ntambara ikomeje kubera muri bino bice by'umwihariko ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya cyane. Inyuma y'uko kandi impande zombi zikomeje gushinzanya cyane cyane ibikorwa bigendanye no kuba by'umwihariko impande zombi zikomeje kugenda zihangana mu buryo bukomeye cyane, uruhande rumwe rugashinza urundi rugashinza urundi, ku buryo ubona yuko ari ibintu bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugeraho cyangwa se ibikomeje kugenda bigaragara bikomeje gushimangira yuko ibitero bya Goma byerekana neza yuko uyu mutwe wa M23 gifite akazi gakomeye cyane, ndetse uzagerageza n'ubundi uzakomeza guhangana n'ibitero by'ingabo za leta nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
ni byamaze gutangazwa cyane cyane n'umuyobozi cyane cyane umuvugizi wa AFC mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero by'umwihariko mu duce turi mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse no muri uyu mujyi nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ni amakuru yashyizwe hanze rero n'umuvugizi wa AFC by'umwihariko bwana Lawrence Kanyuka mu bya politike, aho yavuze ko kuri uyu wa mbere tariki ya 25 z'ukwezi k'umunani 2025 ingabo zo ku ruhande rwa leta zagabye ibitero mu duce dutuwe cyane twa Kibati, Muningi, Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byakikije. Uyu muvugizi yanavuze ko kandi ibyo bitero byahitanye inzirakarengane z'abasivile 4, abandi 3 barakomereka mu buryo bukabije cyane. Yanahamagariye kandi imiryango mpuzamakungu cyangwa se mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu kugaragaza ibi byaha byibasiye inyoko muntu birimo birakorwa n'ubutegetsi bw'iki gihugu bwa Kinshasa buyobowe na Perezida Félix Tshisekedi. Bwana Lawrence Kanyuka avuga ko nubwo ibiganiro by'Idoha muri Qatar byasinywe amahame yo guhagarika imirwano, ariko kandi ubutegetsi bw'Kinshasa bwanze kubahiriza ibiyakubiyemo nko kurekura imfungwa zagaragajwe by'umwihariko n'iri huriro rya AFC ribezwa mu mutwe wa 23 bafunze by'umwihariko bashinza kurishyigikira. Avuga kandi ko ubu butegetsi bwakoresheje ndetse no guta muri yombi ndetse no gukatira igihano cy'urupfu abiyemeje gushyigikira iri huriro rya AFC, kuryo rero bageze naho bagambiriye kubikorera Perezida Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu imyaka 18 yose. Ibi bitero leta ibikoze mu gihe AFC kandi yari heruka gutanga impuruza ivuga ko iyi leta iri gutegura intambara karundura. Ibibaye kandi nanone nyuma y'uko uyu mutwe wa 23 uheruka gushyira ahagaragara by'umwihariko amakuru akomeye cyane, ukavuga yuko mu bice bigiye bitandukanye haba hakomeje kugenda hagaragara abacancuro akaba nabo bakomeje kugenda bifashishwa cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bigaragara. Mu minsi ishize nibwo rero kandi ubuyobozi bw'uyu mutwe wa 23 bwashimangiye buvuga ko hari ibitero bikomeje kugabwa, ariko kandi akaba ari ibitero byaje kugaragaramo abasirikare b'uruhu rwera cyangwa se abazwi by'umwihariko nk'abacancuro bakomeje kugenda bakorana na leta ya Kongo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi byose bikomeza gushimangira ko leta ya Kongo nta mahoro ishaka, ahubwo ikiri mu mugambi wo kwisubiza ibice yamaze kugenda ifata. Naho umujyi wa Uvira kandi muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, wazaranda bakorera ubutegetsi bw'iki gihugu bateje akavuyo ngo ni mu gihe kandi umuryango wa Colonel Patrick Gisore uheruka kwitaba Imana azize impanuka y'indege by'umwihariko wendaga kumushyingura nk'uko bigaragara. Uyu musirikare ufite ipeti rya Colonel wo mu ngabo za RDC yatabarutse aguye mu mpanuka y'indege yavaga Irubutu imujyana Ikisangani mu ntara ya Chopo, aho yari yategetswe by'umwihariko kwitaba ubuyobozi bumukuriye. Ya ndege rero igonga igiti by'umwihariko mu cyumweru gishize. Rero by'umwihariko mu gahunda zo kumushyingura byari kuba ku munsi wa mbere ari ku itariki ya 25 ubwo nejo z'ukwezi kwa 8 2025. Umuhango ukaba by'umwihariko wariteguriwe mu rusengero rwa Kadase ruherereye by'umwihariko ku Kimanga ni mu mujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru atugera bivuga by'umwihariko nuko iki gikorwa cyari kitabiriwe rero n'abanyamurenge benshi kandi bava mu bice bitandukanye, kuko rero hari abari bavuye i Ruvungi, mu kibaya cya Rusizi, Bujumbura, mu Burundi ndetse no mu bindi bice bitandukanye byo muri Uvira. Bamwe rero muri aba bahagaritswe by'umwihariko bataragera aho rero byari kubera kuri iryo torero. Mu bahagaritswe barimo rero n'abana be, abavandimwe be ndetse n'inshuti zabo nk'uko bigaragara. Ariko nyuma FIDC yakoze by'umwihariko iyo bwabaga bwibuze rero wazarendo guteza ako kavuyo, birangira ibananiye ndetse inababwira ko nta munyarwanda ugomba rero gushyingura ku butaka bw'igihugu cyabo nk'uko bigaragara. Ibi byaje gutuma rero benshi bahunga, bamwe rero bahungira muri Etat Major y'ingabo za FIDC iri Uvira, abandi by'umwihariko mu makaritsiye n'ahandi yagiye atandukanye. Ku bari bamaze rero kugera mu rusengero rwari kuberamo uyu muhango, nabo baje guterwa na wazarendo kugeza aho rero n'ubundi yabasahuye, kuko rero benshi muri abo bari banyazwe amatelefone yabo ndetse n'amafaranga. Si byo gusa, kuko rero n'undi hananyazwe n'imodoka y'uwitwa Rukatura ndetse n'ibindi byinshi ngo byanyazwe, nk'uko rero aya makuru akomeza kugenda
abivuga. Icyakurikiyeho rero imodoka zavanye abantu i Bujumbura, zimwe muri zo rero by'umwihariko zabasubiranyeyo, usibye ko hari n'abantu bamwe muri aba b'abanyamurenge bafashwe barafungwa, nubwo rero nyuma baje kongera kurekurwa, ariko kugeza ubu ngubu ibyo banyazwe birimo rero amatelefone, amafaranga ndetse n'imodoka ntibarabisubizwa. Ubuhamya rero bwatanzwe bugira buti ubu abari bafashwe bose muri Uvira bamaze kurekurwa, usibye ko rero ibyo banyazwe nta wazarendo ntibiraboneka, ariko turi kubwirwa ko abasubiye Bujumbura by'umwihariko bahitijwe by'umwihariko muri documentation ntituramenya ibyabo neza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bitangazwa. Muri Kivu y'Amajyepfo rero hakomeje kugaragara akavuyo kenshi ndetse n'umwuka mubi w'intambara, ku buryo bivuga ko abazarendo bo bikanze ko muri uwo muhango bashobora kuzamwo abandi bantu bashobora kuza bafite ibindi bibazanye, bigatuma bagangamira ibyo bikorwa. Mbashimire, tugaruke mu kanya.